Republika Srpska je zatečena i zarobljena u Bosni i Hercegovini. Znam da mnogi ne vole da ovo slušaju, ali Republika Srpska mora da povede svoj oslobodilački proces protiv Bosne i Hercegovine, ali u njoj nećemo završiti na dobar način. To je nešto što ovaj narod osjeća. I danas i svaki put kada o tome govorimo, mi uvijek imamo na umu da smo Srbi. I da ne narušimo i ne napravimo teret Srbiji. Ali ovaj narod će izabrati trenutak kada će morati da svoju slobodu izdigne iznad trenutnih procesa i da se suprotstavi onima koji nam ne dozvoljavaju da pričamo da smo Srbi. Drago mi je što ovo radimo ovdje. Vama, visoko preosvešteni mitropolite Jefrem, sam zahvalan što ste ovdje s nama. Crkva i naša vjera je ono što je naš identitet. Drago mi je što smo mnogo puta